devoción matutinapi kunandia tinkunakuyanchiktaj. Chaypaj kunandia munasqa hermana invitagi kicharinata kuska maychus kasan kay carta Timoteoman iskay niyuq chantapis chihllashqa nin ajinata. Ñawpataqa hermanuswan kamachini Diosmanta mañakuykunata tukuy runaspaq Diosman graciasta quspa nispa. Ajinata apóstol Pablo nisawanchik kunandia ñawpapiqa payqa yachachispa karqa tukuy hermanusta Diospaq qillqasqanmanta chantapis yachachillaqtaq imaynatachus paykunaqa kawsananku karqa oraciónpi mañakuypi. Chayrayku kunandia niwanchik qankunaqa kawsayniykichik hermanos hina allin kana tiyan. Chaypaqtaq amapuni saqaychischu sapa p'unchay sapa dia niwanchik noqanchik mañakunata Dios ninchikman. Chay mañakuyqa ninchikña ichari kallpachawanchik sapa p'unchay. Mana chayllachu chiqanta kawsana munasqa kuyamasi. Imaynata noqanchik cristianos nin Diospaq qillqasqan qankunaqa kachikaykichik kay pachapi. Chayman hinata qankunaqa misk'ichanaykichik tiyan sumaqta saborta qunaykichik tiyan runa masiykichikpi kawsayninpi. Mana chayllachu manchayrini llawanchiktaq kay hinata. Sapa qankunataqa Diosninchik familiata saqisurqachik. Maypichus qankunaqa warmis, qaris, tatas, mamas, wawastaqa sumaqta allinta purichinaykichik tiyan Diospaq llanninpi. Imaqan kay munayki kay pachapi misk'ichu o k'allkuchu. Sapa ninchik kay munanchik misk'i ichari runa masinchikpi. Chayman hinata entonces kunandia noqanchik kawsana tiyan. Devoción matutina kunandia t'ukuychaspa nin kay hinata. Diospaq qillqasqanta uyarispa Espíritu Santuwan sapa ninchik kawsana tiyan sumaqta. Porque Señor Jesucristoqa kawsayninchikpi kasan, paytaq allin puquyta pamunqa kawsayninchikman. Ajina kachun sapa ninchikpi munasqa kuyamasi. Kay kusikuy diyapi noqanchik mark'ayta noqanchik quna tiyan tukuy munasqanchikman. Mark'aytataq apachimuyki sapa niykichikpaq.